Lakhipuronline puthokjaba Megi tang 19 Yumsakation Mitki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada Maruoiba Pao. Silchar Sahargi Aneba Mapam Singda Ising Tumjin Kre, Kasar Jila Apunba Kungang Chani gi mathakta Ichau Mayoknare. Amsu Central Committee na Kunumdoi Suba Manipuri Identity Day gi thoram Silchar Gandhi Bhavan da pangthokre. TMC gi mihut kangbu yauna Sonai gi Ichau nanglabasing yengsin kre amasung chahi 18 makhagi nupa macha amadi nupi macha gi Assam Soccer Futsal Team Bhopal gi damak Lakhipur thadokre. Hauzik Mapungoiba Pao tabirase. Hau kiba numit kharani asida nong leptana chukibana maram oiraga Silchar Sahargi anema mafamsing isingna thumjin kibana chatok chasinda awaba mayoknare. Ising thumjin kibadagi Sahar asiki Sonai Road, Link Road, Malugram, Rongpur Karatigram, Tarapur Sip Colony, Vivekananda Road, Ashram Road, Ramnagar, Ambikapoti na chingba mafamsingda ising thumjin kre. Kasar jilada mapung oina ichauna awaba mayoknare. Jila asegi Borkhola, Katigora, Udharbon, Dholai, Lakhipur, Sonai Kendragi, Apunba Kungang Chani ki mathakta awaba mayoknare. NDRF amadi SDRF ki kangmuna mateng pangbagi thabak leptana chathari. Silchar Municipality loisangda ngarang lebak pokpa numita pangthokpa paugi mifam amada Kasar gi DC Kirtijoli amadi MP Sri Rajdeep Raina ichau gamari lenana lengak asina mateng pangnanaba chapsana sem saduna leire haina phongdokre. Maram chadana pochagi mamal tangna yonba dukan gi mathakta thabak lokhatkani haikre. MP Rajdeep Raina hai Meghaloi lambida gari macha chatpa yahalle makha tana lambi gi nakanda lebak kinthabasing lambi sengdokpagi thabak kanna chathari haina phongdokhi. Asomda Silchar Annapurna Ghata Barak Turelgi Ising Imai ngarang numidang kudong thiba leigi meter ama centimeter 13 mathakta chenki. Badarpurda Barak Turelgi Ising kudong thiba leigi meter ama mathakta chenki. Karimganj dasu Kusiara Turelgi Ising Imai kudong thiba leigi meter amaga centimeter 13 ki mathakta chenki. Ngarang numidang phauba ising hengat pathengnaki ngarang numidang pung mapanda Silcharda Barak Turelgi Ising Imai meter kun dasamik mapan oiki. Hairiba mapam asida kudong thiba leina meter 38 dasamik nipan ahumni. Ai ngasa loisang ki pau matungina Assam yauna awang nungpoki mapam-mapamda lakliba megi tang kun phauba nong chukigani haina mangjawa piri. Assam State Disaster Management Manual, all of these people will get some compensation. And ये जो deaths हुए हैं through elocution or through downing, flood related जो भी deaths होगा 4 lakh per head का disaster relief मिलेगा. But in short course of time, right now as you're aware, we are focusing on evacuating people, bringing them to relief camps and ensuring their safety. যতগুলো ক্যাম্প এস্টাবলিশ হয়েছে সব ক্যাম্পগুলোতে ডক্টরস উইথ মেডিসিনস উইথ ওয়াটার পিউরিফায়ার্স গিয়ে পৌঁছাচ্ছে। কাজেই যাতে কোনো এক তো মহামারী আমরা করেছি, ওইখানে যাতে ছোট ছোট করে আর একটা যাতে বাচ্চাদের হঠাৎ করে পেট খারাপের রোগ হয়ে গেল, হঠাৎ করে জ্বর চলে আসলো, জল আছে যদিও রানিং ওয়াটার মশা হয় না, তথাপিও মসকিউটো বাইটস থেকে উইনো ম্যালেরিয়া কলেরা and all these things follow. All Assam Manipuri Students Union Central Committee na Kunhumdoi Suba Manipuri Identity Day thoram Silchar gi Gandhi Bhavan da pangthokre. Vishnupriya Phurup asigi mamhangda amadi maningda Manipuri wahai nappa yaroi haina adungai ingkumja lising amaga chamapan marputara mapanda megi tang 13 ta amsu gi luching makhada Silchar gi DC office ta mayam thomjinki. Khoirang khoisaunaraba miyamna numit aduda DC office amanga ta thokhanki. Miyoi kayasu asoka pandangki kaisum sangda miyoi kaya leiki.
नुमित असिबु मांगलम चत्तगी हौदुना आमसुना मणिपुरी आइडेंटिटी डे हाइना ngasi phawba pangthokduna lakli आमसुगी एडवाइजर साइखोम कोमलाकांतना थोरम असिबु प्रेसाइड तौकी डाइस मेंबर ओइना इचेमा अमदी आरामबाईगे एडिटर फुरिसाबम बिरमनी आमसुगी एक्स जनरल सेक्रेटरी लाइसरम बीर कुमार ऑल असम मणिपुरी मुस्लिम यूथ फ्रंट की जनरल सेक्रेटरी जियाउर रहमान ऑल असम मणिपुरी वुमेन मैरापाबी कोऑर्डिनेशन कमिटी की प्रेसिडेंट कोंजेंगबम ओंबी अरुणा असम मणिपुरी मैरापाबी अपुनबलुक की प्रेसिडेंट सनाथोई देवी न चिंबा मियोय कयाना दाइस तफम की आमसुगी जनरल सेक्रेटरी कब्रबम विक्रमजितना थोरमगी नुंगी ओइबा वारोल पिखी आमसुगी एक्स जनरल सेक्रेटरी एच बाबू एक्स जनरल सेक्रेटरी लाइसरम सत्यजित एमपीएफ की प्रेसिडेंट येंखोम उपेंद्रना चिंबा मियोय कयाना थोरमगा मरी लेना वांगांखी नुंगथल की थोरमदा लेक्चर प्रोग्राम पांगथोकी फुरिसाबम बिरमनीना लेक्चर प्रोग्राम की मॉडरेटर ओइबिखी डॉक्टर एन डी होदाम्बा असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मणिपुरी जनता कॉलेज काबुगोंसना आसाम की मणिपुरी लोन की हौजिक ओइरिबा फिबम अमदी मसीदगी कन्ननबगी उपाय हाइबा हिरमदा वांगांखी सोशल एंटरप्रेन्योर असांगबम सोपोना ngasi oiriba manipuri khunai asigi saktam haiba hiramda wanganki amsugi ex vice president phanjobam loknathna asam gi manipuri khunai da amsugi kudol haiba hiramasida wanganki masida mairoi dupsing sida thauna lakadaba thauna bigadaba nakoina tamjingadaba moina pirak advice nakodo ward dupsing je nakoina holin jum na chalaraga मैं बोगी सी मेंबर सिंह पुण्य से खनौ नानाय से जुम द हिप मतंदा ओजा सिंह ने फिल्म में बा आनी ने फिल्म में एडवाइस सिंह जे अखोय क्रमाय इंप्लीमेंट तौगनी अखोय चलिबा खोंगी ला सोय कयाम लेरे हाजि नोइने सान एनालाइज तौरगा सेल्फ रियलाइजेशन तौरगा ऑर्गेनाइजेशन जे मपांगन कान गदबनी हौजिक ताबिरसी थबकी पाव गुरुकुल स्कूल काबुगोंस की ओजा की फम खरगी दमक दरखास्त कौरी माही की थाक बीए पास अमसुंग इंग्लिश मीडियम स्कूल दा तंबीबगी एक्सपीरियंस लेगदबनी बीए बीएड अमदी चाही मंगा की टीचिंग एक्सपीरियंस लेबा कैंडिडेट सिंगदा हेन खुदोंग चाब पीगनी अमदी सैलरी लुपा लिसिंग तरादगी हौगनी स्टैंडर्ड फॉर्म दा मरी लेनबा सर्टिफिकेट का लोनना लागलिबा मे थागी तांग 38 फावगी मनुंगदा एप्लीकेशन जहोलकदबनी एप्लीकेशन पिसिन फम to the President Gurukul School Barmoni Mamang Laikai PO Kabugonj District Kasar Pin Code 788121 aduga WhatsApp number 9954603018 ni WhatsApp number 9954603018 natraga 9435073302 da pau phaunabiyo TMC Luchingba Dr. Maimom Santi Kumarna Sonaigi Ising Ichauna Awaba Nanglaba Mafam Kayada Chatuna Yangsinkre Kasargi ADC Deepak Jidung Sonaigi Circle Officer Vikas Setri Sonaigi Block Development Officer Hussein Muhammad Mubin Hongsat Aduda Yauki Done Hori Amadi Janjar Bali Area Gi Ichauna Nanglaba Mafam Sing Yangsinki Dr. Maimom Santina Sasan Singi Lepam Amadi Chana Taknanaba Pochai Sing Administration da Pibinanaba Haizaki Mahakna Agriculture Amadi Veterinary Department na Lokot Payaba Thaugai Lokot Naba Sukhanganki Matungda Makhatana Tim Aduna Sonaigi Swadhin Bazar Ramnagar GP Ranger Khari GP Amadi Dakshin Krishnapur GP da Chatuna Yangsinki Krishnapur Meitei Khunggangi Miyoi Kaya Beni Madhop LP School da Saidangduna Leiramba Ubada Makoigi Relief Pibinaba Sonai Circle Officer da Khanganki Nishada sop to sharap puti sip da sop na fatro Kana hindi gano Ay may di kapok lai ni Lakhiba May ki tang 20 dagi po media da soidna maki capture gani Manipur State Film Awards 2022 the best actor Fankraba Silaiban starring tawga filmi Changying releasing only on Ipo Media app on 20 May 2022. Massimal download the Ipo Media app, available only on Google Play Store and App Store. Malemgi Apunba Meitei Lining Lupki Central Committee na Thadorok Pachirol Amagi Matung ina
लूप असिगी कंगलैपाकी इंग लिसिंग अनिगा कुनिथोई कुनहुमदोई थौ पुगदबा मिहुतसिंग खनख्रे खनख्रबा मियोइसिंग अदुदी चनम नबचंद्र मैते प्रेसिडेंट माइबम निमाई मैते वाइस प्रेसिडेंट अकोइजम nganba मैते सेक्रेटरी नावरेम अचौबा मैते जॉइंट सेक्रेटरी सेराम शांति कुमार मैते फाइनेंस सेक्रेटरी वांगजम रंजित मैते असिस्टेंट फाइनेंस सेक्रेटरी अमाई पुरेलदा असेम सुरचंद्र मैते अदुगा असई पुरेलदा लाइसरम नंदकुमार मैते ने असोमदा चही खुदिंगी पांगथोक्तुना लाकपा इबुदौ पाखंगबा चेंगहोंगबगी थौरम मालेंगी अपुनबा मैते लाइनिंग लुप की मसा लोइसंग ओइरिबा तोइरेल खुन लंकादा सानौजम जितेनगी संगाइदा थौरमसी पांगथोक्कीबगी पाउलाकती असम थांगतागी जॉइंट सेक्रेटरी ओइरिबा सुनन इंगुदम्बु असम स्टेट की दमक थांगतागी ग्रैंड मास्टरना महाकी नोमिनी अमसुंग पीए अमदी मीडिया सेल मेंबर ओइना खलकले हाइना असम थांगता एसोसिएशन की प्रेसिडेंट वाहेंगबम बिनोइना मीडिया दा फोंदोरकले चही 38 मखागी नुपा मचा अमदी नुपी मचागी असम सॉकर फुटसल टीम ngarang भोपाल की दमक लखीपुर थादोखरे मखोई लागलिबा मेगी तांग कुंदगिना कुनिथोई फावबा भोपाल दा पांगथोकदबा 13 सुबा जूनियर नेशनल फुटसल चैंपियनशिप दा सरुक यारुगदबनी टीम असिबु ngarang नुंथिलदा असम सॉकर फुटसल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट एम ब्रजगोबिंदना लमथाकी बॉयज ए टीम अमसुंग बी टीम लोइनना नुपी मचागी टीम गा लोइनना पुन्ना सानरोय कुन्ना सरुक यागदौरी हाइरिबा टीम असि कोच शांति कुमार सिंह अमदी नेशनल रेफरी रविंद्र सिंहना लुचिंखी हाइना जॉइंट सेक्रेटरी एनजी ब्रजकिशोरना फोंदोरकली अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना सिलचर शहर की अनेब मफम सिंगदा इसिंग तुमजिनख्रे कासार जिला की अपुनबा खुंगंग चनी की मथक्ता इचाव मायोकनरे आमसु सेंट्रल कमिटी ना कुनहुमदोई सुबा मणिपुरी आइडेंटिटी डे की थौरम सिलचर गांधी भवन दा पांगथोखरे टीएमसी की मिहुट कांगबु यावना सोनाई की इचाव नंगलबसिंग यंगसिनख्रे अमसुंग चही 38 मखागी नुपा मचा अमदी नुपी मचागी आसाम सॉकर फुटसल टीम भोपाल की दमक लखीपुर थादोखरे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकचबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।